Angike ngibingelele njalo abantu ngazwana isikhathi samanje singabantu abaphilileyo njalo kungekho kubi-ke manje sihlokwa sihlangana singabaphilileyo nganalewo 2023. Kungekho kubi mhlambe singabe sithanda ukubika kinina ngoba into nento ilungiswa ngomuthi. Nangabe nalapho-ke manje mangabe sikunikeza umuthi suka sikunikeza umuthi osuka ukhethelwe nalidlozi lakho. Nalapho-ke nathi sikwazi ukuthi umuthi uzokusiza kulokho osuka ukufuna. Abantu abadala-ke manje kubalulekile ukubana si-understand-e isintu ngokupheleleyo. Into bantu bakithi kukhona ukuthi ngesikhathi esithile siyabe sisebenza singakwazi nokubamba amafoni. Kungesikho ukuthi mhlambe sinilahlile nina kodwa kuwukuthi sisuka sibhizi ngayo imisebenzi. Ngoba kuyazi ukubana bakhona abantu abasuka bejabuliswa ukuthi umuntu ahlale usefonini naye. Kodwa uma ngabe sizoba sefonini sonke ngaso sonke isikhathi sizosithatha siphi isikhathi sokuthi sisebenze nawe sikusebenzele izinto zakho. Ngoba akusizi ukuthi sikujabulise ngokubamba ucingo lwakho uzwe izwi. Kathi-ke sijika singasebenzi kodwa-ke manje kufanele isikhathi sokubona sisebenze sisithole nathi sikwenzele izinto zakho ukuze ziphumelele. Akusikho ukuthi uma ngabe sesikunikeze into thina sihlala si-relax-a ukuthi izokusebenzela thina singasebenzi. Sinikezeni ithuba silisebenzele izinto zenu. Sithi lapho uma ngabe sesiqedile, uma ngabe ngithi ngizokufonela back noma ngikubhaze back ukuze ukwazi ukufona, yileso sikhathi esisuka nathi sibone ukubana izinto zakho seziphelile ngoba we consult with our ancestors. Engingakusho ukuthi we consult with our ancestors. Angeke sikhulume okuningi ngoba abanye abantu befuna ukwazi izimfihlo zethu zonke. Okusoze kukusize ngalutho ukuthi ubekwazi izimfihlo zethu zonke ngoba zikhona ezinye izinto esingeke sizidalule kinina okuzimfihlo zethu. Njalo uma ngabe sikwenzela into mayibe yimfihlo yakho wedwa. Ungajikisa usakaza ebantwini ngoba ukusakaza lokho ebantwini kujika kumosha izinto zakho. Uthole ukuthi izinto zakho azisasebenzi ngendlela ngoba suke wasakaza. Akusizi ukusakaza, into nento iyimfihlo yakho neyami imfihlo. Kuyafana nokuthi ufike kimi uthi hhayi-ke lana umuntu-ke manje uma ngabe ngifika ngithi hhayi ngamnikeza mhlambe umuthi we-H_I_V, sengihambe ngaveza amahlazo akho noma imfihlo yakho. Kubalulekile imfihlo yakho akumelanga ivezwe emuntwini. Imfihlo yakho ngeyakho nami, ngikwenzela into sibabili. Yingakho into yakho mayihlale ibe yimfihlo kimi nawe. Akase ngathi mhlawumbe uma ngabe kufike umuntu wathi kimi uzofuna ukuthi uma ngabe kufika umuntu ngifike ngithi khona umuntu okwafika lana efuna ukuthi ngamenzela. Cha, ngigcina esifubeni sami. Uma ngabe umuntu angabi yilento yokuthi uba nalesi sifuba esakhahlelwa yidube. Ngithokoze kunale ndawo engudlozi okhulumayo o-832 sibe sesikhuluma njalo ukuthi size ney'mfihlakalo ey'ningi. Sake sakhuluma ngo-magic wallet. Into nento bantu bakithi uma ngabe sikhuluma ngo-magic wallet awugarantiyi ukuthi uzokunikeza imali engaka. Yingoba abantu abaningi bathanda ukubuza ukuthi okay, izonikeza malini? Asikuthembisi imiliyoni, cha, lapho siyobe siyakubhanqa. Into nento le limithi yayo ewukuthi kunalapho esuka ingene khona iyathola okungakanani. So yingakho lokho ekutholile yikho ezokuletha kuwena ngoba inhlanhla zabantu zisuka zingafani. Yingakho-ke ungathembele ukuthi
izobe ikunikeza imiliyoni ngosuku, lapho siyobe sikuqambela amanga, eyinto vele engeke iyenzakale. Ungafuni ukuceba ngale ndlela ukuthi ube over limit, kodwa ceba ngale ndlela ukuthi ukwazi ukuphilisa iy'ngane zakho, nawe ukwazi ukuziphilisa, wenze izinto zakho, kungabi khona oshoda ngakho. Yingakho futhi uma ngabe une-problem, into yakho ingahambanga kahle, fonela kuDlozi Khulubek, umtshele ukuthi cha, akuhambanga kahle. Uma ngithi iza, ungayohlalela izinyawo uthi kade ngiza lapho. Cha, akulona gama lelo. Nathi sinje bantu abadala, ukuze sifike kuleli zinga, izinto zethu sizame ukuthi sizilungise. Sathola abantu abanjani abasilungiselayo izinto zethu. Kulapho nami engafunda khona ukuthi into yomuntu uma ingahambanga kahle, makabuye ubuye umlungisele ize ilunge. Yingakho futhi uma ngabe ngikutshela ukuthi ngilinde, ngiqale ngikulungisele uma ngabe kungalungi, ngikwazi ukuconsultana nama-ancestors ami ukuze yonke into yakho ihambe kahle. Ngithokoze.